Poslovna veriga Povezujemo oblikovanje in industrijo je inovativen delovni proces, v okviru katerega je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, oddelkom za oblikovanje, povezala mlade industrijske oblikovalce in pohištvena podjetja. Po besedah direktorice agencije je povezovanje oblikovalcev in gospodarstva ključno za preboj in ustvarjanje dodane vrednosti izdelkov. Zakaj smo se odločili, zakaj smo pobudniki te poslovne verige? Zato, ker v Ljubljanski urbani regiji vidimo velik potencial v povezovanju kreativnih industrij z gospodarstvom. Pohištvena industrija, lesna industrija je seveda že sama po sebi ogromen potencial, kajti Slovenija je v Evropski uniji druga najbolj gozdnata država. In tudi v naši najbolj urbani regiji seveda je z gozdom pokrito kar 58% vseh površin. Da smo na pravi poti seveda kažejo tudi ti rezultati. Upam, da boste tudi sami navdušeni nad izdelki, za katere verjamem, da bodo našli tudi uspešno tržno pot. Skupaj s partnerji je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v poslovno verigo pritegnila 5 pohištvenih podjetij in 17 mladih industrijskih oblikovalcev, ki so pod mentorstvom profesorja Vladimirja Pezdirca osnovali idejne osnutke pohištvenih izdelkov. Idejni osnutki so bili najprej na ogled v osrednjem atriju Ljubljanske mestne hiše, nato pa je sledila večmesečna izdelava prototipov v sodelujočih podjetjih. Rezultat intenzivnega delovnega procesa v poslovni verigi je 11 prototipov pohištvenih izdelkov, razstavljenih na sejmu Ambient 2012. Ja, industrijsko oblikovanje se v Sloveniji uveljavlja vsak dan bolj. Seveda ni uveljavljeno toliko, kot bi bilo to potrebno, da bi seveda ta trikotnik, o katerem v razvitem svetu stalno poudarjajo, to je na eni strani je marketing, na drugi proizvodnja in na tretji razvoj, kamor sodi tudi oblikovanje. Ta trikotnik žal ni v popolnosti postavljen, ampak zadeve se odvijajo. Ta projekt Povezujemo oblikovanje in industrijo je pravzaprav zelo jasen. Imamo na eni strani proizvajalce, na drugi strani imamo oblikovalce in pa imamo trga, Inštitut za ekonomska raziskovanja. Zaradi tega je bil ta projekt tako uspešen, ker je bil logistično in organizacijsko perfektno podprt. Glavni poudarki projekta so bili usmerjeni na čim učinkovitejše povezovanje kreative z gospodarstvom. Mi smo poskušali, tam kot predstavnik Inštituta za ekonomska raziskovanja, ti dve veji povezati z neko metodologijo, ki jo uporabljamo pri drugih projektih. To pomeni čim bolj natančno narediti analizo trga in to podvedati mladim oblikovalcem ter tudi podjetjem izpostaviti tista področja, na katera so mogoče oni bili v svojem razvoju premalo pozorni. Posebno pozornost med izdelanimi prototipi je pritegnila TV omarica Tramek oblikovalca Dejana Kosa v izdelavi mizarstva Amek. Gospodarsko razstavišče je izdelku podelilo nagrado Top 10, ki jo v okviru pohištvenega sejma podeljuje 10 najbolj inovativnim in kreativnim izdelkom, ki združujejo funkcionalnost ter tehnološko oziroma likovno kakovost v nov in sodoben izdelek. Dodatno pa je bil za odličnost v oblikovanju razstavnega prostora nagrajen tudi razstavni prostor Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. V tej poslovni verigi vam je uspelo povezati ambiciozne, inovativne in ustvarjalne mlade ljudi za pohištveno industrijo. In mislim, da so ti čudoviti rezultati teh 11 prototipov in vse nagrade, ki ste jih že prijeli in sem prepričana, da jih boste še prijeli, so res dokaz za to, kaj je možno doseči s takim sodelovanjem. Pomembno je pa po moji oceni predvsem zato, ker živimo in delamo v razmeroma težkih ekonomskih in gospodarskih razmerah. Ljubljanska podžupanja je na dogodku Povezujemo oblikovanje in industrijo poudarila, da se Ljubljana lahko pohvali zelo močno izobraževalno infrastrukturo ter tehnološko uspešnimi podjetji. Imamo talente, smo tolerantni in vse to so pogoj za razvoj modernih mest. Direktor British Councila za Slovenijo in Hrvaško v slovenski oblikovalski stroki prepoznava velik potencial. Oblikovalska industrija Velike Britanije presega vrednost 17 milijard funtov in zaposluje milijon ljudi, česar po njegovih besedah ni mogoče doseči preko noči. I should say at this point that the Ljubljana Regional Development Agency is doing a fantastic job to support and nourish the creative industries in Slovenia.
There is a great deal in what they're trying to do that mirrors best practice in the UK, and of course you can see that in the results from last year's conference and the business chain which was developed and is now delivering. The challenge for Slovenia, in my opinion, is to deliver a national strategy that helps this country to develop a creative economy which is contributing locally, regionally, nationally and internationally. Predstavitvi pilotnega projekta Povezujemo oblikovanje in industrijo je sledila podelitev sejemske nagrade Top Ideja, nato pa predavanji mednarodno uveljavljenih britanskih strokovnjakov. Več integracije z oblikovalsko industrijo na vseh ravneh procesa in vzpostavljanje pravega dialoga za realizacijo oblikovalskih idej sta bila v središču nagovorov. Well, I think the message I'll be really giving people today is to be entrepreneurial. So I think the main thing you have to be as a designer is see opportunities and make opportunities. So in the case of Cockpit, most of our designers are producing quite high-end niche market products. So we work with them and introduce them to buyers that sit within their market because they can be very difficult to reach, and we support them financially to attend the trade shows that they need to access in order to reach their market. So part of the offer that we provide is the network of contacts that those young designers need to reach their audience. Mreženje za spodbudo delovanja kreativnih ekonomij v regiji je na stran Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije narekovalo ustanovitev regionalnega centra kreativne ekonomije, ki aktivno vzpostavlja interdisciplinarno povezovanje med kreativnimi industrijami in gospodarstvom.